Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod, ndagira ngo turebere hamwe uko byagenze kuri finali ya Spain ndetse na England, iyo ikaba yari Euro. Naho turaca nanone muri Copa America, bitari byoroshye cyane, byaje kuba bigorana ariko Argentine igatahukana intsinzi. So bana nanjye rero kuri Elmo Pod byose urabihasanga. Nijoro ryaranzwe n'amarira kuri bamwe ariko ku bandi rirangwa n'ibyishimo. Nijoro ryaranzwe no guca uduhigo ku bana bakiri bato, abasaza banywa amazi. Nijoro ritari ryoroheye bamwe mu bamaze igihe kinini mu mupira w'amaguru, ariko abana bari kubyinjiramo baraserebura. Ibi ndabivuga kubera iki? Ni mace n'amafinari yaraye abaye, yari akasamutwe cyangwa se injyana muntu. Ni mace ya ekipe ya Spain ndetse na ekipe ya England. Harry Kane yongera gutaha imbubute cyangwa se amaramasa, ataha nta kintu namba tahanye. Lamine Yamal, Neco Williams batahana imidari ndetse n'igikombe. Ibi ngibi rero ni match abantu benshi twakurikiye yarangiye ari ibitego bibiri bya ekipe ya Spain ku gitego kimwe cya England cyatsinzwe n'uwitwa Cole Palmer agiye masimbura, naho Neco Williams niwe watsindiye ekipe ya Spain. So ni match rero itari yoroshye. Byari bitezwe yuko Espagne iza kuba irusha ball possession ekipe y'Abongereza, koko nkuko byari bitezwe niko byaje kuba bigenda. Gusa byaje gukomera aho Spain yabonaga igitego mu gice cya kabiri kigifungura, Abongereza baza kuba bakishyura kuri substitution y'uwitwa Cole Palmer yinjiye mu kibuga, uwitwa Kobbie Mainoo agiye hanze. Ni match rero itari yoroshye, n'ukuri itoroheye Abongereza cyane ko bashatse umupira bakawubura. Bigishwa icyo bita umupira, kandi mu Bwongereza ariho umupira waturutse. Umupira wanga gutaha aho waturutse, ahubwo utaha aho umupira uri moderne kugeza ubu uri, kuko Espagne iri yigishije abantu umupira muri iyi Euro. Ni ibintu rero bitari byoroheye abakinnyi b'Abongereza, ariko nanone byari ibyishimo ku banya Espagne. Kuri iyi match bayidominye, buri kintu cyose babasha kukirusha Abongereza, bituma begukana igikombe. Ni Espagne itarahabwaga amahirwe cyane, dore ko Ubwongereza, France, Portugal ndetse n'Abadage ari byo byahabwaga amahirwe kurusha Spain, cyane ko abenshi bahurizagaho yuko icyo bahurizagaho mu kwanaliza uko Spain yari kuzasoza ari iya gatanu, ariko ikaba yaje kubikora, ikaba iya mbere. Yarushije iki rero andi makipe ari hano? Ikintu Spain yarushije andi makipe nuko yo birinze kuza bagaragaza ninde uri for kuri yo, ninde uri danger wateza ibibazo mu kibuga, ninde se uri côté faible muri iyi ekipe, cyane ko bitwaje abana batoya. Umutozo wabo Le Fonte yitwaje abana bato cyane, ko uyu mutoza nawe n'umwe mu batoza bakomeje gukora ibintu bitandukanye mu tournoi national cyangwa se mu ma ekipe y'ibihugu, kuko amaze gutwara ibikombe byose ku ma ekipe yo kuva
kuva ku batoya ntaho ataratwara igikombe, no ku bakuru rero akaba yabashije kugihereza ekipe y'igihugu ya Espagne, cyane yuko bamwe mu bakinnyi barimo hano abenshi n'ubundi uyu mutoza arabazi, yagiye abakoresha mu mikino myinshi igiye itandukanye. Iyi Spain rero yinjiye mu irushanwa mu by'ukuri ubona yuko ni ekipe y'abana, itsinda Croatia ibitego byose bigera kuri 3. Abantu baravuga ngo ni Croatia yarangiye, ariko uko byagiye byigira imbere abantu bakomeje gutinyaho, dore ko ihanahana umupira ku rwego rwo hejuru, uwo bari gukina akawubura cyangwa se adversaire ntamenye ibiri kujya mbere, akamera nk'uri kumva umupira kuri radio cyangwa se ureba kuri TV. Iyi Spain yakoze aya mateka, aba bana ba Lamine Yamal, ba Neco Williams, ba Pedri, ndetse n'abandi batoya bari bayobowe n'uwitwa Alvaro Morata ndetse na Carvajal, cyane ko aribo bantu bigaragara ko basa nkaho aribo bakuru bahetse aba bana. Gukora aya mateka byavuye ku kintu twita collectif, gukorera hamwe nka ekipe, kuruta uko wabona buri wese ari guhiga ashaka ngo abyikorere ku giti cye. Habayeho gukorana ubwumvane ndetse of course n'imbaraga z'uko aba bana bakiri bato, nyine n'imbaraga z'urubyiruko. Suko n'andi makipe adafite abana batoya, cyane ko nk'Ubwongereza kote foro yabo yari ukuvuga ngo substitution zabo nizo zazaga ziteza ibibazo, aho byageraga umutoza Southgate akongeramo abandi bakinnyi, nibwo byabaga ibibazo birenze, dore ko imikino myinshi yagiye ayitsinda aturutse inyuma, cyane cyane ku minota ya nyuma. Turibuka igitego cya Jude Bellingham, turibuka Ole Watkins, turibuka Cole Palmer ibyo yagiye akora. So bakavuga yuko rero bavuga yuko ni ekipe nayo yari ifite homogene, ariko urebye collectivité, icyo nakita collectivité cyangwa ubwumvane bwa ekipe, kumvana kw'abakinnyi, guhanahana umupira hagati y'umukinnyi na mugenzi we, ekipe ya Espagne ikaba yari iri hejuru pe, irahanahana umupira, ukabona yuko barashushanya ikibuga mugasigara muri kuwushaka. Iyo bimeze gutyo rero baba bakoze icyo bita menace. Iyo uri gushaka umupira ukora ibirometero byinshi bituma unanirwa, noneho ekipe ikakwataka, cyane cyane ko ibingibi byakurwaga n'abantu abantu bitwa Neco Williams nakunze kugarukaho, ndetse na Lamine Yamal. Aba bawinga b'iyi ekipe ni bamwe mu bantu bigaragaje cyane muri iyi ero, abantu batazibagirwa cyane, dore ko bakoze amateka. Bagira patro rero uri hariya hagati witwa Rodri, nk'umuntu mukuru of course ufite IQ iri hejuru ku bijyanye n'umupira ndetse n'ubumenyi bw'umupira burenze, bikaba ibindi na ibingibi rero. Guhuza ibyo bintu byose, guhuza Rodri, Carvajal, Morata nk'abantu bakuru ba ekipe, ukabaha aba bana ba Neco Williams, ba Yamal, ba Pedri ndetse n'abandi, kongeraho umukinnyi witwa Fabian Nani, byabashije gufasha ekipe ya Espagne kuyobora ndetse batsinda finali, dore ko iyi mikino ya tournoi cyangwa se iyo gukuranwamo ntago ikinwa, ahubwo iratsindwa. Abongereza rero igihe cyageze baza kuri icya gice cyabo kuva ku munota wa 65 kuzamuka, aho bakurekaga ukabanza ukidagadura, ubundi bo bakaza nyuma bagusoza. Barabigerageza basa nkaho babigezeho, aho Cole Palmer yatsindaga igitego cyo kwegariza, ariko bakomeza gukina. Espagne irongera irakanguka, niko kubona igitego cya kabiri kuri cross y'umuntu witwa Kukureya, uyu mukinnyi wa ekipe ya Chelsea. Rero igitego kiba kirabonetse, ekipe
ibasha gutsinda indi match irangira gutyo ari ibitego 2-1. Abongereza bararira. Kyle Walker tekereza ko atazagaruka ku yindi ero ikurikira bizaba bigoranye. Bamwe mu bantu bageze mu myaka mikuru nka Luke Shaw ndetse abarimo Harry Kane, kubona ibikombe bikomeje kugorana, byakomeje kubagorana none bituma iyi ekipe byakomeje kugorana mu by'ukuri. Yari amarira adasanzwe kuri aba bagabo batashye barakaye. Saka, iyi ni finali ya kabiri ya Euro buriyeho igikombe. Turibuka icy'ubushize ukuntu byagenze, abataliyani babakuramo kuri penalite, bakibatwara kuri penalite. Iki ngiki rero nacyo bakaba bakibuze. Mu by'ukuri ubona ko bari biteguye, bashyizemo imbaraga zose, ariko Spain irabarusha. So ntago rero n'umukino utari woroshye mu by'ukuri, akaba nkuciriyemo muri make uko byaje kuba bigenda, uko iyi match yaje kuba igenda. Naho hakurya muri Amerika naho rwaje kuba rwambikana. Ni match yatinze kuza kuba itangira kubera ikibazo cy'abafana ndetse n'akavuyo kariyo. Abafana imyinjirize yaje kuba igenda nabi, biba nka bimwe byo ku Mahoro. Abafana batangira gutobora stade, baca muri plafo ya stade bajya mimbere ariko batishyuye. Ni ibintu rero byaje kuba bigorana cyane ko havugwaga yuko hashobora kuba hinjemo n'umushuta, so bituma baba bahagaritseho gutangira k'umukino wagombaga gutangira ku isaha saa 8 z'urukerera, yari saa 2 zo muri Amerika. Match itangira ikereweho igihe kingana n'isaha n'igice yose. Ni match rero itari yoroshye. Ni match Colombia mu by'ukuri yatatse Argentine, bigeraho aho umuntu abona yuko iyi Colombia ya James Rodriguez, umwe mu bantu baciye uduhigo twinshi muri iyi Copa America, cyane ko yaje kuba atanga assist zigera kuri 6. Aka gahigo kari gafitwe na Lionel Messi wigize gutangamo assist 5. Rero Rodriguez James akaba yaje kuba agakuraho awe ashyira atanga 6. Bati uyu mugabo ashaje nka wino, dore nka vino, dore ko ashaje aribwo ari gukora ibintu bikomeye. Ashaje atanga ama assist menshi, agira uruhare runini mu gufasha ekipe ye ya Colombia. Nyuma yaho yari yaje kwigaragaza cyane mu gikombe cy'isi, abantu baramukunda cyane. Yongeye kugaragaza yuko rero ari umukinnyi wa ekipe nationale, dore ko mu makrebo bitaje kumuhira kugira ngo agere ku gasongero cyangwa se aho ahabwa imidari myinshi, aterura ibikombe. Byaje kuba byanga, ariko muri ekipe nationale ya Colombia akaza kuba aba undi. Byaje rero gukomeza. Match irakinwa, half time irangira ari 1-1, ariko uwitwa Messi yari yakandagiwe, gusa akomeza kubikina biza kugeraho biranga, avamo ku munota wa 66 mu marira menshi cyane, abona yuko bisa nkaho birangiye, icyizere gitakaye, kuko aho yari yakandagiwe hari hakomeje kubyimbana no gukandagira biri kwanga, avamo aricara arasimburwa. Match yaje kuba ikomeza rero, ba Di Maria n'abandi bakomeza gushaka uburyo biranga. So minota 90 irangira ari ibitego ari ubusa nta kipe ibashije gutsinda. Hajya hongerwaho iminota 30 ya extra time. Ku munota w'112 Lautaro Martinez winjiye mu gihugu muri ekipe asimbuye, abonera Argentine igitego kimwe, kiriza uwitwa Messi wari wicaye kuri benchi, abona yuko
nubwo atari mu kibuga abandi bakinnyi bagenzi be bamukoreye ibintu bidasanzwe babashije gutuma ekipe yiwe igira ahigera. Colombia rero yakomeje kwataka bidasanzwe, ariko abitwa ba Martinez, Romero ndetse n'abandi ba defenseur ba Otamendi baje kujyamo basimbuye batuma iyi ekipe itabasha kugira igitego ikura kuri Argentine. Match irangira gutyo mu marira menshi. Uwitwa Di Maria asezera abanya-Argentine, dore ko ntacyo atahaye iyi ekipe. Yakoze ibishoboka byose hamwe n'abakinnyi batandukanye n'umutoza Lionel Scaloni wabashije kuvumbura umuvuno wo gukoresha aba basore twabonaga ko bafite amazina ariko batsindirwa ku mafinari bakomeza kuvamo bigoranye, dore ko nyuma yo gutsindirwa kuri finari ya Copa America na Chile bagatsindwa nanone bakaza kuvamo mu gikombe cy'isi mu buryo budasobanutse, baje kuba bapointinga umutoza Lionel Scaloni hamwe no kumvikana na kapiteni wiwe Lionel Messi ndetse n'abandi bakinnyi babasha guhereza ibikombe iyi ekipe. Ibi rero byagenze bite ko bari bamaze gutsindirwa kuri finali zigera kuri ebyiri, ibintu bitoroshye. Lionel Scaloni ni iki yavumbuye abandi batoza batigeze babona cyatumye babasha gutsinda andi makipe? Ikintu cyaje kubaho cyo ni kimwe bakoze, habayeho kuganira kwa ekipe bagaragaza ubushobozi bwa buri mukinnyi, ni gute bakora, ni gute bahuza, bibwiza ukuri muri rusange. Lionel Scaloni nawe aba umwe na Messi babasha kumvikana, cyane ko muri call-up y'abakinnyi Messi yagiragamo uruhare runini cyane rwose rushoboka mu bakinnyi baza gukinira ekipe nationale ya Argentine. Ibyo rero bikaba byarafashije iyi ekipe kubasha gutwara ibi byose bishoboka kose. Ni igikombe cy'isi batwaye, ni Copa America ebyiri batwaye back to back. So ni ibintu n'amateka bakoze mu by'ukuri atarabashije gukorwa n'undi muntu. Wibuke yuko Messi nyuma ya finali ya Copa America batwarwaga na Chile, we yari yamaze gusezera avuga yuko atazagaruka muri ekipe nationale, hakabaho kwingingwa akagaruka nawe akabona yuko hari ibyo yari asigaje guhereza ekipe y'igihugu ya Argentine, ariko ubu ngubu akaba abari mu marira y'ibyishimo nyuma y'ibyo akoze. Igikombe cy'isi, Copa America ebyiri, finalizima batwaye Abataliyane. So urabona ko n'umusaruro mu by'ukuri ushimishije. Sofa niyo yabivamo noneho ntacyo baba bamugaya, cyane yuko bamwe mu basesengura babona yuko kandi n'imyaka higeze kuri Messi mu by'ukuri kariyeri yiwe iri ku musozo, yararangiye. Ahubwo igisigaye ni kwa kundi umuntu aba yaritwaye neza muri kariyeri yiwe, iminota agihereza abantu, ni discipline yabashije kugira yagiye imuranga mu bihe bitandukanye, bikaba bitumye abasha kugeza ku myaka afite akaba yenda kuzuza imyaka 40 agikina kuri uru rwego, n'imyaka mikeya ibura kugira ngo ayuzuze itagera kuri 3. So uyu Lionel Messi rero akaba akomeje nanone gukora amateka we na Lionel Scaloni, cyane yuko bitari byarakunze mbere gutwara iyi Copa America biramuhereza kuza ku rutonde rw'abagomba gutwara Ballon d'Or, ariko ntibikuraho performance idasanzwe y'umukinnyi witwa Rodri, ufite ibikombe bitandukanye, ufite shampiyona, ufite Euro, wakomeje kwitwara neza cyane, dore ko yanabaye umukinnyi w'irushanwa. Ibi ngibi witwa Carvajal afite shampiyona, akagira Champions League ndetse na Euro. So urumva n'andi mazina nayo akomeye cyane yabashije kugira ibintu byinshi akora hatagize ikindi kibaho. Ubundi mu bigaragara
Ballon d'Or yagatwawe n'uwitwa Rodri, cyane ko yaje kuba akora amateka muri uyu mwaka. Rero ibi ni byaranze uyu munsi wa iri joro ryakeye. Aya mafinali nuko yaje kuba agenda. Lamine Yamal yaje kuba aba umukinnyi ukiri mutoya w'irushanwa, so aca uduhigo, cyane ko abaye umwe mu bakinnyi bato cyane we na Arda Güler babashije gukina iri rushanwa. So ni ibintu bisa nkaho byari bishimishije, ariko akaba byaragahinda kuri kubongereza ndetse na James Rodriguez umunyacolombia n'aba Luis Diaz batabashije gutwara igikombe, cyane ko bo bari babashije gukina umupira barusha ekipe ya Argentine, ariko Argentine igakina resulta ikanabigeraho ikabona igitego kiyihesha resulta. So ni yari Euro ndetse na Copa America, akaba ari uko tubibona byaje kuba bigenda. N'andi makuru rero turi kubategurira, nagira ngo ukore subscribe kuri Elmo Pod, tujye tubana umunsi kundi. Ibijyanye na entertainment uzajya ubibonera hano kuri Elmo Pod. Subscribe. I need you to share, like and comment. Ubundi nakagaruka mu bindi biganiro byo kuri Elmo Pod. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugira ibihe byiza.